trome odborníky Srpske radikalne stranky roztarhli koaliciju u Skupštini opštini ZOS DSS-om i potpisali novu koaliciju ZOS željenu ekološku partiju, ktorá má jednog odborníka u Skupštini. Najavené pristupanje ešte troch odborníkoch, ale nie žadali povez novinárov ZOS ktorých partijoch. Za nového šéfa odborníckej grupy radikalov menovaný Đurica Edelinski zo Šidu. Željena ekologijna partija pokrajinskog odbora u Šidze formovala i pododbori nacionalnih menšina u opštini Mađarov, Slovakov, Horvatov, Rusnakov i Romov. Predsjedatelj pododbora Rusnakov Eugen Mitrov za Šidu. U ceku formovanje i mesnih odboroh povalaloh. Inšak perši mesni odbori formovani i u ruhu Zajedno za Srbiju, u Šidze i u Moroviću.